Darsu 10 babu darsu 10 faslun 8 kaminhajul muslim rabi'an na yabun adabuha kunidi jimun wa ma yanbaghi konko hani an yu'tande tottete fi yawmiha e nyalande jumande. Alif al-ikhtisal lotagol ala kulli man yahduruha wonande kala tawetedo juma o loto so yali kawli sallallahu alaihi wasallam ghaslul juma lotagol juma wajibun ko waddi dum ala kulli mukhtalimin e do kala hoyditido bi mana kala helli faado. Saniyan lubusu bornagol nazifi thiyabi chonki labudi wa masutibi e memugol urateri e kawli sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin fawi kala jul al ghaslu de loto to yamal juma wa yalbasu borno min salih thiyabi ko budi mojjude chonki makko din wen kana lahu silatan ke mutibun ko ete kon parfum masaminhu o mema dun seeda o pompo dun seeda si ala are ala. Salisan tatabundum at-tabkiru ilaiha dawgol law ya kajum ay ad-dhahabu yahugul ilaiha kajuma qabla dukhuli waqtiha qadi waqtu natade bi zamanin jamanu seedam ni qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun la do mani gota sala kala loti do yawmal juma nyalande juma asal al janaba lotanagol janaba thumma raha rifti hirnde fi saati e sai on e mana e ler aranon fi saati al ula e sai aranon faka annama qarraba badana asikai o itti sadaka o battodi ka Allah ngeloba wa marra hakala hirndu do yehi kajuma fi saati thaniya ka saidim faka annama qarraba bagaratan asikai o battori Allah nagge wa marra hakala hirndu fi saati thalisa ka saitatabo faka annama qarraba asikai o battori Allah sabu wadugol sadaka kabshan agrana sakari burndi marde galade kandingol en ko ciaka wal nyanal burngal marde galade ko ngal buri jogade baraji foti non kaka layya foti kaka inde bobo foti kaka sadakatun simple wa marraha kala hirnudo fi saati rabi ka sa'ina ya fa annama qarraba dajaja asikka yo battori Allah gertogal wa marraha kala hirnudo fi saati al-khamisa fa annama qarraba asikka yo battori baydatan wa fonde fa idha kharaja al-imam simamu yaltiti ko andi ngol en ka wa fonde hatti hadaratul malaikatu malaika be fo aray tawe yastami'una dhikra be jento wajum wabi anna ibn salatu julde mata julugol mata yassar kala ko ne wani on tigi min nafila e mode nafila inda dukhuli masjidi tumande onati ka julide arba rakatin darda nayi fa akthara ma qabuli may ka tobbere lay amma salatu amma julgol baada baaw julde jumane faqad sahha gomni selli anna nabiy alayhi salatu wassalam kana lati yusallimu julayno rakatan darde didi fi bayti kasudu mabbe kama warada fi sahih salata 40 salatu julde arba'u rakatin darne fil masjid sikaka julid bi maana si tay ka julide be ru'yata batte juma on ko nay be julata si tay ka suudu mabbe ru'yata batte juma on haray ko diti dum don ko baada juma on ali qawlihi sallallahu alaihi wasallam hoten ka tafsir men du la yaghtasilu lotata ko rajulun gorko yawmal juma wa yatatahhara urnito bi masata kala ko be fere men turin imorde urnitari e afwan wa tatahhara o labbintino doni lota gongol e bornagol ko laabi kon bi masata embere no wawri no min turini morde labbintinagol wa yadda hin o wujo nebbam min duni morde nebbam makko dan ko don parfum aw yamassu min tibi bayti ma o mema parfum wondo non kasulu makko thumma yaruhu rifti o hirnda o yahalaw ila al masjid wala yafarrigu taw sendindiro yal bayna ithnain hakkunde dido jodu dube be o tawi ko kanyum ardi na dirnira o yato par la force jodo thumma yusalli rifti o jula madama o wadali dum thumma yusalli rifti o jula ma kutiba law konko newna namo yo juudu summa yunsitu lil imam rifti imam on nati o de ya hokko ida takallama staywani imam on no yewtude hay goto wadata dum do illa ghafira lahu sawna o yafante bakkatu ko faggiti min al jum'ati ila al jum'ati al ukhra ha juma sakkiti do ma lam yakhshal kaba'ir en tant que o hulali bakkatuji e en tant que o mutali e bakkatuji janini khamisan jawabun nuqatul kalam ko tayugol hala wal abasi fi jindar bi masil haswa sam memugol koccuri ndi wana hawi ha e ko nandita taydum idha kharaja al imam simamo yalti li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelado idha qulta sawiyani li sahibika dimmojo madon yawmal jumati nyalande juma yo deccu wal imamu tawa imamu yakhutubu mukhutul budde sa innani mu ansiti deccu fagado lagaw taray gomdi abbewi noko gobe inni mo mallakha fala jumata lahu
wa gawli ma kun la man masal hasa kala mawludo ko ciuri ndin ka sujjata no fagada laha hare gomdi o bewi wa man laha fala jum'ata lahu kala bewdo marajuma ko andi ngol en sontigi hewti ko yo jodo de'ita o de'ino o fanka sadisan jega bun idha dakhala stayuni onati wal imam tay imam yakhtubuna khutubude fo e mun nayo wi ba o tay imam khutubude o jodoto hara o julali tahiyatul masjid wadatake salla ko yo julu rakatain khafifatayn kono hara ko rabbude didi pot na yo jutinde tahiyatul masjid wi'etede hiwragol julitende li qali sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahadukum so goddo e modon nati yawmal yuma nyalande juma wal imamu yaktubu tawa imamu no khutubude faliyarka ko yo julu rakatain darde di taw wal yatajawaz fihima yo yawnu non e der julugol e ngol sabi an jedda bun yukrahu no anya takhatti riqabil jalisina yilugol daade jodibe ben yilida odo do feje yilida odo do feje wa tafriqatu bainum isindinirgol hakkono ta yimbe dido hino jogondiri arde aka julirde subi place jododi ara bisoda hakkono mabbe fo hana li qawlihi sallallahu alaihi wasallam alladhi wanande odo ra'ahu mabi yatakhatta hino yila riqaban nasi daade yimbe ben be makani mo he e jilisi jod fagada da ta gomdi alorri wa qawlihi ma kun laado wala yufarraqu bayna ithnayn sindindirtake hakkono yimbe dido saminan jeta tabundum yahrumu hino harmi albay'u yeygol wa shira'u sodugol indan nida'i laha sangande juma on noddinana no harmi few wadugol kala commerce ila kan noddinandu dimmurundu ka imamu on jodi ka ganguna ila ka imamu on naati dun noddinandu don ila kan dun don noddina haray harmi yeygol sodugol en fami kan ligawli ta'ala sabdalal alla idanu de li salati min yawmil jumati fas'au hitina ila dhikrillahi wa darul bay'a tasian jena ibn yustabunu ida qira'atu suratul kafi jangol suratul kafi fi lailatiha jemma juma aw yawmiha ma nyalor majuma ko wete non jemma juma ko ila ka futuro juma jula yal kamisa don haweta ko jemma juma no sa sikki ko saywni wa julu jumari a juli alansara juli futuro ko do woni jemma juma ya jodo janga don ko jemma seweno li gawli sallallahu alaihi wasallam man qara kala jangol suratul kafi fi yawmil juma adalahu jalbinantemo minan nuri immorde annora e ma bainal jumata in kon kon hakkunde jumaaje den didi don daygo gol don on yonanaymo ashiran safabun al-kithar duddingol min as-salati was-salami ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam julugol ene laado li qawli sabu ma ko mabbe kambe tigi akthiru alayya duddine konni yang min as-salati immorde julugol yawmal juma wa lailatul juma e jemma juma faman fa'ala dhalika kalhu dudum kuntu lahu milatan to shahidan seedejo wonde ko juldo wa shafian e tefano yowomo yawmal qiyam al hadi ashara sappo gon al ikthar ko duddingol min addu'a morde duagol yawma ha ender nyalande juma li annabi asabuno juma sa'ata istijabatin sa'i goto mo du'a jabinte ko tata todda ka inna ko do no riwaya jidi non no yewti piji buje mudum man suada fa kala hawrondir do yon sa'i don istajaba Allahu la Allah jabina naymo yo Allah asko en wadugol du'a nyalande juma hawrindi nayen e on sa'i mo du'a jabato ta hayden toro ko mo'i hiden molo ko boni hiden tuba rutto ka Allah amin wa atahu Allah on okkoraymo ma sa'ala ko landi kon qala sallallahu alaihi wasallam inna fi yawmil jumu'ah ande no nyalande juma la sa'atan wallahi sa'ihum la yuwafiquha hawrindi tayma kon abdul muslimun jiyado juldo sallallahu ta'ala toro Allah azza wa jalla fiha emakkum khairan ko moƴƴi illa atahu iya sona Allah ko ray mudum fa warada joli kadi annaha wonde on wagutu ma bayna khurujil imam ko ila ka imam on yalti don yawi ka gangonal ila farahi min as-salati ha gayne julede wagad gila gomdi wi ama kadi inna sayon ba'da al-asr ko ba'o alansara on julama wallahu a'la wa alam rabi anna yakundum shurutu wujubiha ko sartiji waddagol julde jumande waya dum awalan aranun dum adhukuriyat kun gol gorko fala tajibu juma wadaki alal mar'ati
ثانيا دمون الحرية ونقول فلا تجب جمعة وداك على مملوك ثالثا تتبون البلوغ ونقول هل فاد فلا تجب على صبي رابعا الصحة كسل فلا تجب جمعة وداك على مريض ونانا لا يقدر تود وتعالى حضورها توقل جمعة لما به سبكون كويمكم من أرض إمر دين ونار خامسا جابون الإقامة كنيب قل فلا تجب جمعة ذاك على مسافر يدو ستيجو وذلك دون لقول صلى الله عليه وسلم كسب ما كن لادو الجمعة جمعة حق واجب كحق ودينو على كل مسلم أيتو كلا جلد إلا 4 سنة نايو عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وقول ما كما بنكو صلى الله عليه وسلم من كان كلا لاتيدو يؤمن بالله مقوم إن الله واليوم الآخر فعلينا فيوم الجمعة يولغ الجمعة يوم الجمعة يند الجمعة إلا مريضا سنانون أو مسافرا ويقضوا في فياس الجمعة واتا أو امرأة ما صناج أو صبيا ما لنبوبهم أو مملوكا هذا أنه وكل من حضرها كلا تواد جمعة ممن لا تجب عليهم جياب بيدان جو بجمعة واتاك وصلها وجول جمعة مع الإمام وند إمام أجزاءته هرايدون دو يونانيمو وجولتا فنا وسقط هراي فكك عنه مكو الواجب فنا ودي دون فلا يصلي زور هراي وجولتا فنا بعدها بعد أبدا عندك دي عندك كان يلال دون سادسا جيغا بن شروط صحتها كسرتي يسلو الجمعة ألف أولا أرنون القرية جمعة كويتوهرا كويسارة فلا تصح الجمعة جمعة سلتا في بادية كفلوا أو في سفر مع ستياغا إذ قد لم تصلى الجمعة جولا نوك على أحد رسول جمعة أحد نلاد كفاندا نون كفلوا كسر ناوي قلتون دي في دو ناكا كابيتال في قلتو كفلا ما نالي قل كتشاون سوكي كون كندير فلوا تاجولي دي الله مكون على تاكو مكون فامي موجه juma jula no ka jama nelado illa fil mudun sona ka chay wal qura ka chay njen walam ya amur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelado yamirano kadi halal badiya yimbe ben ka quartier hoy kander fulawaji nder bi salati hajulugol juma wala kathrati safarihi woni e nder dudugol voyage gol makko kanko nelado e do dudugol yaadu mabbe non lam yasbutu tabitano kadi annahu no kambe sallaha be juli juma fi safarin e voyage abadan ثانيا إمون المسجد كيون إجولد فلا تصح الجمعة جمعة سلتا في غير أبنية المساجد تانا إجولد مهاند وأفنيتها إلان نقول ما يركد حتى لا يتعرض المسلمون هاتا وتسوي بتنتهك جلب بالهر نقولين ديو جولد نغسالي ناتو غندتون تانا نغين بيايبه أي البرد ما بوغل تانديان دويتو مانديان تناتا ما جانغول المدير ريني harako jangol mangulendi lorray dum arende julide don waddaki julgol juma e mayre salisan al khutbatu khutba fala tasihhu sallata salatul jumu'ah bidun khutbatin qalda khutba fiha inda jumu'ah id qad ma shuriati salatul jumu'ah de julde juma sal inirak illa min ajli khutba sona sabu khutba jama'a waje ko be yada be wonda e mudum be mijito be hula ha yontere hande kadi be ara sabi'an la tajibu wadaki ala man kana edo kala lati do bayidan ko itido anil gariyati sarende la tajibu juma salatul juma julde juma wadaki ala man kana edo kala lati do yaskunu himma hodi bayidan ka woditi anil madinati sarende allati den tuqamu fiha ande juma wana julede mudum nde wana darnede e mudum al jumatu juma on bi aqtadi sabu dudugol sabu ko buri dudude min thalathati amyal kala fi mail tat ko kilo nay e feccere si tay ton hakkunde ma julirde dem buri 4 kilo e demi haray e juma o waddaki ma an si tay non ko 4 kilo e demi natirle haray ko yawa kilo seppa ya ha le gali sallallahu alaihi wasallam al jum'atu juma ala man sami'a nida ko fawi ko kala on nano wono dinando wal adatu ada on non jariyatun ko dogudum anna sautal muaddin wonde no hito noddinowo hito sallijo sinara ko micro o wadi la yatajawazu fejjata madahu fontande hito gon salasata amyal mayl tati dum 4 kilo wa nisfun ko kilo nay e feccere saminan man adraka rak'atan kala hebdo darnde wotere min al-jum'ah aw agalla ma ko buri fandude ida adraka al-masbuq si adita don hewtiti rak'atan darnde min al-jum'ah adafa ko yo immo takka ilayha faade den darnde don saniyatan darnde dimmere
بعد سلام الإمام أو إمام سلمين وجزاته هريدون دو يونيم هريوي بيجما لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك كلا هيوتيتيدو من الصلاة إمردي جلد وجلد ركعة درد ووتر في أوتاوتاتي جولا مما ديدي ما ووتر فقد أدركها هريقوم ديو هيوتيتيكين دين جلد جماعة كلها عندي فوق وأما من أدرك أما هيوتيتيدو أقل مركعة كبري فاندو دي درد kasajadatin wano sujudere wotere wana hawiha e ko nande tatay dum ma o tawabe ka tayya fa inna kanko yanwiha hare ko yo anni don direct zuran ko fana on julude si imam salmini o immo wa yutimma o timmina arba'atan darde nay bada salamil imam ba imam salminde tasi an jena ya bundum ta'addudu ko kontugol iqamatil jum'ah dudugol nyinnegol jum'on fil baladil wahidi e leydi wotiri إذا لم يتصل المسجد العتيق ستيوني جولير de woddunde jande den ko wiete ko grand mosquée ma ko wiete ko mosquée central tayden don wawata ya jande yonana jama on fo walam yumkinu ne wata ko kad tawsiatu yanyugol de leydi duda rajazano dagi an to qamal jum'a de jum'a on nyibinte fi masjidin akhara julirde go kati midal madinati imorde e cayden ton aw masajida ma dum julirde buy bi hasbil haja embere non e wono jama on hatton jiniri e mudum modi ashiran kayfiyatu salatil jum'a mbadi honno o juma julirte kayfiyatu salatil jum'a e mbadi julde juma den hiya dum an yakhrujal imam ko de imam o yaltata ba'da zawali shams bawdirtugol nangen fa yargal minbar o yawaka minbar fa yusallimu salmin ala nasi beben o yabe assalamu alaykum wa rahmatullah حتى إذا جلس هاس وجودك أذن المؤذن ندنا أذانه للزور ندنان ندن في فنا تزست فإذا فرق سوغين من الأذان ندن قام الإمام إمام إما فيخطب فيخطب الناس أو خطبة نيم بين خطبة يفتحها ودتي خطبة بحمد الله يتقول الله وثناء عليه من تقولمه والصلاة والسلام يجول على محمد عبده ورسوله ثم يزون الناس رفتي واجو يمبه musibbe harana immagol uggino po dadoloke kaftani on haka gite ma tiggare den uggino e hore tuggordu dum ngunu ara wana be wajeede be anda ala nande ala faamude ala hulde wa yadhakkiruhum wajobe rafi'an sawta ramtuni to makongo fayamuru o yamira bi amrillahi yamirore Allah wa rasuli wa yanha o hada bina hayma sabu hadoriji ko be hadi kon wa yuraqibu o lerdina yimbe ben fi gollugol ko mo'i wa yur'ibu o hulbina be fi gollugol ko boni wa yadhakkiru o wajora be bil wa'di sabu kambaji wal wa'id e fodoreji fodade wa yajlis o jodo jalasatan khafifatan jonde foygitinde thumma yaqumu refto immo mustanifan ko jokkindirdo khutbata makko dimmo on don kadi toujours fa yahmadullah wa yusni alay wa yuwasilu jokkindir khutba makko bi nafsi lahaja ender même manière awalego ender mbadi woti wadhalika dum as-sauta ko hito alladhi ngon huwa go tawata ashbahu hino nanditi bi sauti mundiri jayshin hito wajo todo kono hatta idha faraga so gayni fi ghayri tul ko aldaka de jutingol wobbe sayi kama be yudugol juma alla walla mata da so iha haare si yahuda sina dum ko don jodo to da ha du wona sunna o sattingol bittinana jama'on acce yo imamu be he wuri dum ko buri kon ko fandere gandal wadata dum ila do make halakal mutanatti'una salasan labitatin ila do make hudama halkama sattinobe donc juutina khutuba on don ha jama fodano soƴƴo yodo andanda hore ma wobbe go salligi bona wobbe wele ngaba sundulla ha bona imam be yoreno dum on fami nazala wajippo wa qama al muaddin imam on darno on darna noddinowo on darnana li salati julde den salla bin nas o julna be rakata ni darde didi yajharu fenyina fihe ma majibil qirati jangin on wa yasunnu laban ya qur'an jangata filula kadande aranere badal fatati ba fatiha bi suratil ala wa fi saniyati kadande dimmere kadino laba ba fatiha on de jangata bil ghashiyati suratu ghashiya wa nahwi ay kon nande tata idum so jangi bakara ma nasi ma qul huwallahu ma fatihi ma maryama ma